Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals. Welcome to Hope Channel. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong Kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Diyos. Iwakli ang mga kaguol ug kabulay. Ug ipaabot ang inyong mga mainitong panimbaya. Dinilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Kung muli pa yung adlaw ipapahulay. Yes, good morning. Good morning. Good morning, love, and welcome back. Welcome, love. Welcome back, lovely. Asa man kagibutang I atong welcome mga... myself. Thank you so much. Great niya kayo sa Nebot Gabi, 11 Kapin. Yes, and Yes. Where have you been, darling? nag-prepare na siya para sa great Yeah, concerts. yes. Munang dugay po ko Nag-practice na kanit. Yes, kay mo. Appeal ang siya,
She, Sweet Heaven's Echo, and the Yes, Exodus. makapil-apil me. Tagad sabi, ang Exodus ug ang She mo appeal sa Great Hope Concert. Yes, Naay nag-text the other Sabbath ngano daw wala giapil nato og ingon nga ang Exodus ug ang Sweet Heaven's Echo karon. mo appeal sa concert. I-appeal na nato. Don't I would worry, like to kita tell mo. you, mga kaigalaan nga apil ang Exodus ug ang Sweet Heaven's Echo sa Great Hope Concert nga mahitabo karong December 4, 2014, 6 p.m. sa Lemkit Kay Atrium. Lovely Yes. will be there. Yes, and on December 20, naputay great event dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, so please, kinahanglan nga, dili gin mo mag-absent, ana. Kaya ako, dili po ko mo absent, ana. Wala dahil- sila kinanglanan kay kanalaw. Yes, on December 20, we are inviting you all to join with us atong live program diri sa SPUC Convention Center para sa usa ka Thanksgiving activity Wow. sa Panimbaya sa Kabuntagon. Wow. Wala pa po sila katuol. Nindot kay napabuto na to na nga time. Yes, Wing. So asa man dapit man locate, man nila dapit adtuan ang SPUC. Dili ta sa Upper Carmen. Yeah, Ani dire sa Dili, Spoke. kay, di ba kinahanglan pa ta mag-Bible trivia? That's right. Yes. Before we go there. Excited man kaayo ang mga Before tao tawad to kaon. sa fields. Bible So, trivia. before sila mo ani kinahanglan nga na sila is dakong reason nga mo ani diri Okay. sa ato ang studio. So do we prepared na ba ang atong Bible Yes. trivia? Okay, let's have the trivia. Our first question. Let's have the Kinahanglan nga prepared na po ang atong mga viewers sa ilahang mga tubag. Okay. Here we Okay, go. the first question. Ako na po kay absent pang ko. So ako sige. na lang. Ikaw na lang. Okay, the first question. In the Lord's Prayer, what follows the line? Hallowed be thy name. So sa mani, kanang Grabe ka, line so, po ng line. ilahang. Ito. Line. Line po ng Line. ilahang. Pero Pandili ang word. pero Di ba? sabot ni Charm walay basahay. So How what, would we know? Kita wa man taga kita. O saan na itong Pero sige lang. pagbalo lagi po? so what ang appropriate the question is, what line follows that line? Hallowed be thy name. Yeah, yeah, So that's kung right. ready na mo mga kaigsunan sa inyong mga answers, you can just call us immediately sa mga numbers nga naka-flash sa inyong screen. And then kung makadaog na mo sa inyo o makakuha na mo sa inyong prizes, anhilang dayon mo, dinhilang sa 3rd floor, South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Pwede usab ninyo ipaabot ang inyong mga panimbaya pinaagi sa pag-text, tawag, ani nga mga numbers nga makita sa inyong mga screen ug among ihatod ang inyong mga greetings sa inyong mga minahal sa kinabuhi. And for our friends abroad, you can see Panimbaya sa Kabuntagon and watch us on live sa atong live streaming link that are flash sa inyong mga screens. So pwede po din nyo makita ang atong Facebook account ang nagyapon sa inyong mga screens. Songs of joy, praises, and worship, plus updates, plus informative discussions ang among ihatag kaninyo dinhi karong Kabuntagon. That is why tulog ka mga singing groups who are offering their voices to God are here with us this morning. The two groups, ang duha ana mao ang ga-participate karon sa atong upcoming Great Hope Concert, the Shining Heralds and the ABC, and the Advent Philomels from Mountain View College. Yes. O ato usab tan-awon ang Bible Beats sa akong pagsuroy sa Cagayan de Oro. Akong gipangutana ang atong mga kapaglaom. Alpa, unsay sunod ana, ato nang tan-awon unya sa Bible Beats. Og sa atong Health Beats, healthy cooking ang atong tanahon kung unsa ni siya ka-importante kauban ni Miss Laila Dimol. Do stay with us. Ugatangi ang mga pangutana nga tubagon sa mga colors o posibleng makadawat sa Panimbaya shirts. Mga kapaglaom, kini lamang ang inyong kapaglaom sa matag adlaw Sabado. Pakikuyog ka na mo kay kini ang Panimbaya sa Kabuntagon. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall.
Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, join your voices in exaltation, strike the harp, let the trumpets sound. Let the people come forth with singing, clap your hands, let the music resound. Sing for joy, all you mighty nations, sing for joy, make a glorious sound. Sing for joy, all you mighty people, join together as one. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing. Walk together in peace across the land. Lift your voices so all may understand. We shall live as one. We shall live as one. Join your voices in exaltation, strike the harp, let the trumpets sound. Let the people come forth with singing, clap your hands, let the music resound. Sing for joy, all you mighty nations, sing for joy, make a glorious sound. Sing for joy, all you mighty people, join together as one. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing for joy, hallelujah, sing for joy. Hallelujah, sing for joy, all you nations, sing for joy. All you people, sing for joy. Clap your hands and sing for joy. Yes, good morning. Advent Pilomels from Mountain View College, Valencia City. Welcome sa atong Panimbaya sa Kabuntagon, sir. Akong pangutana karon nganong naa mo sa Cagayan de Oro? Namin sa Cagayan de Oro kay kaning first kaning appointment sa Hope Channel, and then this morning mag-concert mi sa Gusa Church. So after sa Gusa Church, sa afternoon pod, we'll have a concert also in Balungis Church. So, naabatay mga greetings, sir, o sa imo nga mga members sa ato ang group. Ipaabot ninyo inyong mga greetings, makita ni sa atong mga televiewers nining Kabuntagon. Nindot kayo inyong mga kanta, gwapo ug mga gwapa sama ninyo karon nining Kabuntagon. Di ba mga kapaglaom? So, naay mga greetings atong tagaan og time. Clifford? Buntag sa tanan. I would like to greet my family. They're way back home at Bukidnon, Balay City. Kung nakaadto na mo dito, try mo dito Aglayan Church. Okay, atong church dito. Appeal po sa mga students sa Mountain View College and faculty. Thank you so much, and that's all. Okay, napailain sa inyong mga dalaga. Sa atong mga gwapa nga mga dalaga, napay mo greetings. Okay, so wala na. Daghang kayong salamat sa inyong mga gwapa nga mga tingog. Mga kapaglaom, ato usab tan-awon karon ang health beats ni Miss Layla.
Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Beats. Cooking is both a science and an art. This art should be regarded as the most valuable of all the arts because it is so connected with life. It should receive more attention, for in order to make good blood, the system requires good food. Healthy cooking methods are steaming, scalding, stewing, simmering, poaching, braising, and microwaving. While the unhealthy cooking methods are grilling, broiling, roasting, frying, and baking. Foods that are cooked at temperature above that of the boiling point of 100 degrees centigrade or 212 Fahrenheit will lead to the formation of toxic compounds implicated to the progression of lifestyle diseases such as cardiovascular disease, diabetes mellitus, cancer, and other inflammatory diseases. This is Miss Laila reminding you, in order to make good blood, the system needs good food done with healthy cooking. Be healthy, it's a wise choice. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. O Diyos, ang gihandom ko, Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko, kinabuhi ko, Ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lang, O Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaom ko. Kinabuhi ko, Ikaw, Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lang, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa paghigugma mo, sa matagi ngayon, matinod-anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad kanimo. Ang ugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandom ko. Ikaw lang, O
Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, ikaw lang, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo. Sa mata higayon, matinod-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihanay ka nimo. Ang ugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat, O Jesus, sa pag-igugma mo. Sa mata higayon, matinod-anon ka. Ang kinabuhi ko, ihalay ka nimo. Matinod-anon ka, lamang ka sa tanan. Ang ugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Kinabuhi ko. Ladies, welcome to Panimbaya sa Kabuntagon, and thank you so much for coming. I believe you have no idea how moving your blending was. Last night, nadunggan mo ni Kanta. The other year, nadunggan mo ni Kanta, and I was very impressed. I believe you will still impress us with your concert. And speaking of the concert, Sister Nikki here has something to tell us. We'd like to invite you to our upcoming concert. It's entitled Joy to the World. It would be on 4th December at 6:30 at the Atrium, Limkit-Kay Mall. All right, wala mo i-greet nga family and friends here? Among #1 fans, among parents. All right. Last year, they have set you free, and this time, they will bring you joy to the world. Karon atong pakigubanon si Awing Indino para sa Bible Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Provincial Hospital Cagayan de Oro City. Ato pangutano ng atong mga kaigsuonag kapaglaom. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha, blank, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ato pangutanon sila unsa na nga sunod. Tara, pangutanan na ta. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha ug ang blank, ang katapusan, ang sinugdanan. Kabalo ka ato unsa to'y sunod? Omega? Alright kayo. Diba? Wala. Amen. Anak. Ha? Anak. Ikaw Miga. Anak. Anak. Ikaw Miga. Anak na. Nag-ingon ang Ginoo, ako mao ang Alpha, unya naa din ay sunod blank, naa na siya answer. Ang sinugdanan ug ang katapusan. Unsa na siya iyang gingon sa Ginoo? Ang but pasabot sa Ginoo, siya kuno pala siya ang punuan. Okay. Mag-ampo sa Ginoo. Ako mao ang Alpha, nya blank, ang sinugdanan ug ang katapusan. Unsa man to iyang sunod nga sulti ato? Ako mao ang Alpha, blank. Ako ang anak. Ato na usab nakita mga kaigsunan, mga kapaglaom, ang atong mga kaigsunan o kapaglaom nga atong gi-interview. Sa sunod nga gisulti sa Ginoo nga nagaingon, ako mao ang Alpha ug ang Omega. Mao karon kaniadto ug ang umaalabot. The Son of God, the King of Kings. Mao kana atong nasayran ang ilang mga tubag. So dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan. Ato kana nga makita diha sa Revelation chapter 1 verse 8 udugang nga mga chapter sa balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang gisulti sa Ginoo alang kanato. Gikan dinhi sa Provincial
Cagayan de Oro, Awing Indino, alan sa Bible Beats. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Well, the preacher came to me and said what I ought to do. If I wanted to make my religion true, he'd do it himself, but he really didn't have the time. He said that the duty was mine. Oh no! Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Well, the deacon came by and said to me, if you wanna be going to the promised land, here is something that I don't have time to do, so I better give it to you. Oh no! Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Anybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Well, I'm too busy, so I tell everybody the work's got to get done by somebody. It could be done by anybody, but nobody. 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 Nobody did. Oh no! Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Why me? Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. All the good things that nobody did. All the good things that nobody did. Unsa to, sure na to, nga humana. Kay nakulbaan ko ganina, basig musulod ko, makaapil ko kanta. Here are my old buddies, the Shining Heralds, once again. Kajut, oh important no! things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Everybody said that anybody could do the
things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. All the good things that nobody did. All the good things that nobody did. Okay. Tagaan ko pa inyo kung biktima gyud. But anyway, that it makes us more excited to hear more from you sa atong upcoming Great Hope Concert, especially sa mga mensahe, sa mga awit nga inyong gihatag. Now, Kuya Yong, you might want to invite our viewers. Okay. Alang sa mga viewers karon nga naa sa inyong mga television, amo ang gina-imbitar ang inyong presensya karong Pizza 4 sa Disyembre dito sa Lemkitkay Atrium. So kini siya nga concert, libre ni siya, no walay bayad. Ato lang ginang iklaro kay daghan kaayong nangutan natong niagi kay usually kung sa Atrium na amang gibayad ang halos mga concert diya. Kini siya libre kini siya nga concert. Na because of our sponsors nga willing Yes. mo bayad for them. So can we Yes. thank our sponsors? So, we want to say thank you to our sponsors nga nagasuporta ni ining maong dako nga buhat nga makahatag ta og kining kalipay sa atong mga kaigsunan hilabi na gyud ni ining panahon sa Pasko nga mao ang panahon sa paghinatagay, panahon sa gugma. Og among pasalamatan ang Lemkitkay Center of course, then ang North Central Mindanao Conference nga nagasuporta niini, South Philippine Union Conference, ang Hope Channel nga mao kini siya nga estasyon karon nga nagasuporta nato, ang LCA Surplus, Metro Hotel, Richfield Agri Supply, ang Cafids Construction, SNR Health and Wellness, ang Tornado Trucking Services, REC Printing Services, ang Rover Eagle, Anuses, ang PPH nga gatabang usab nato, ang Lions Club, Chums o I don't know kung wala ko na-mention ang uban nga nato nga mga sponsor nga gikan. Og hilabi na gyud sa ASI nga mao gyud ang nagpaluyo ni ini og ang atong GD Talks Plus. Praise the Lord for that. Now, Jesse, you might want to clarify. So, ang mga audience, manguta na sila para lang ba ni sa mga non-SDAs or SDAs? Because before, they were so confused. Now, unsa man gyud ni siya? Is it a first come, first serve basis? Or, sige, Okay, or sa to, buy one, take one pa gyud? Unsa to? Okay, first of all, good morning. No? Lipay may nagkita na punta din he. Anyway, mga igsoon, amo rin kamong giimbitar. No? Tanan gayud nga mga kaigsunan nato, walay pili, walay pagpihig. Asa ka nga sekta gikan, tungod kay matud pas Ginoo, for God so loved the world, busa ikaw, ako, kitang tanan kabahin niini. Ayaw kalimti ang grupo sa Shining Heralds, muawit ang grupo sa Revive gikan sa Iligan City, muawit og uban usab ang grupo sa ABC. Thank you, love. Yes. So, ang iyang gi-clarify nga tanan, SDA or not, basta first come, first serve. Yes. Kinahanglan nga, pwede gyud nga magpaatubang mo Bahala ka kung alas 5 pa kamo ang maabot. pinakauna. Bahala ka alas 5 pa, magpa-front set dayon. Yeah, yes. Okay. So, you might want to greet your friends diri sa Cagayan de Oro City or from any ano. Sige. Maayong buntag sa tanan. Happy Sabat. Mag-greet tayo sa akong family, sa Kaito na family. Sa akong mga igagaw, mga Alburo family sa Baguntaas, sa Bulwa. Platil family, ako mga friends, ang Baang family, Waga family, ugban pa. Happy Sabbath sa tanan. So thank you so much. Again, Great Hope Concert this coming December 4 at 6:30 dito lang sa Lemkitkay Atrium. So gina-invite na mo tanan nga mo ato. And also, we are also inviting everyone to come here diri sa South Philippine Union Conference Church para sa atong special nga edition for the Panimbaya sa Kabuntagon. So the first 50 na ami ihatag sa inyo ha. So muanhi mo dayon, alas 6 ta magsugod. So the first 50 na ami ihatag sa inyo. Na mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come.
Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniyan usab ta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Atong makauban ang usab nga maabtikon dasig nga retired pastor, Pastor Alejandro Perez. Good morning, Good morning, Pastor. Good morning everyone. Okay, Pastor, before ka na mo tsikahan, naapa sa tay caller nga Yes. ato pang tubagon karon nga Kabuntagon, kay mo answer siya sa atong question. Yes. Okay, hello, good morning. Yes, ma'am. Who is this calling, please? Jackie Palma. Medyo di kira to maduwa. Pero anyway, unsay ang next line sa atong kaganiha nga question? Hallowed be thy name. Yehey! Atong tanawon kung sakto ba? Okay. Thy kingdom come, Matthew 6:10. Congratulations, Miss Leia Camacho will talk to you. O kwaon niya ang imong details. O siya po ma-inform sa imong asa pwede makuha ang imong prize. Thank you so much. Okay, so padayon ta mga kapaglaom. Pastor, good morning. Kumusta si Pastor Alejandro Perez karon nga nahimo na nga retired pastor? Sa kaluoy sa Ginoo nagapadayon sa ministeryo. Every day busy, wa gyud ingon nga standby kay nagbalay-balay po ko kay. Nagbalay-balay. Oh, balay-balay kay pag-retire ni Mrs. mobalhin ta. Dayon every weekend, every Sabat, tuwa ko sa mga simbahan kay giinbitar ko sa pagpadayon sa atong fashion, wali leksyon sa maing panglawas, leksyon sa pulianan. So you're still active. Meaning to say, active gapon ka sa ministry. Oh, yeah. Unsa may mga nakabalo mong kita, Pastor, nga maayo ang keeping ourselves healthy. Maayo ni siya sa atong physical health. Yes. Unsa man po effect ini sa atong mental health? Okay. Ang lawas sa tao na divide kani sa physical, mental, social, and spiritual. Now we are focusing about mental health. Ang mental health kung naa kay maayong panghuna-huna, tungod kay pakaon ni mong brain, magunahuna kag mayo, mo produce gina o kining nabuwan is mayong panglawas. Yes. So, connected gid na siya. Connected gid kana kakabulag. Dayon maay kag relasyon sa imo sa katawo labas tanan sa Ginoo, sa imo pamilya ug sa imo mga silingan. Wow. So, normally good doing, ingon pa nila kung healthy daw atong lifestyle. By the way, Pastor, what do you mean by healthy lifestyle healthy. para sa imo ang? Ang healthy lifestyle panlitan imong pagginawi sa imong pagmatas kabuntagon. Wow. So, dili lang kay, meaning to say, healthy lifestyle ka nga, ang imong ginakaon, mga balance ba nimo imong raw, pagkaon? it means to say, nga sa tanan, apil imong thinking, apil imong words nga ginagamit, Yes. apil imong emosyon, Yes. tanan-tanan sa imo, it should be all in good shape. Sa upat kabahin sa lawas sa tao, that is physical panglawas, mental pangununa, social, ako relasyon sa ako sa tao, and spiritual relasyon ako sa Ginoo. Sa Ginoo. Kinahanglan naa ginang upat Upat pastor. gyud, balance ta sa nga dayon. Balance na siya. Balance sa para kinabuhi. ma-perfect nimo ang imuhang lifestyle. Yes. So sa ato pa, Pastor, kung mayon ka nga, gulay akong ginakaon, fruits akong ginakaon, pero ang imong Spiritual. yung Luya. imong pong mood, sa Init. kinahanglan. O sige, ani na everything. pastor, lisod man po kayo sige tagka o gulay unya gamay kasikas suko dayon. Oo, High so- blood. Kauban ra singon nga sige ka og kamunggay pero high blood. Pero depende na siya sa pagdala, pastor. So it should all be in balance. It originates from the mind. 90% of the disease of a person comes from the mind. Oh, really? Yes. So, Kung dili ka katulog anang gabi, kay nagunaw na ka something, kung dalaga ka ulit tawag, bulagan ka, what happened to you in the morning, out balance ka na sa imong kinabuhi.
Pero panalitan pa sir, maghuna-una ka, ugma akong buhaton, mauni. Hindi ka katulog, maghuna-una yung Parehan mo, Charm. Murag ina. Di pa na gihapon. Murag mangunsulta There's na always time for everything. Time Makalagi. to sleep. Unya, o ka ng pastor, o na mag-time ngayon, bisag kung sa imong higda, di yung kakatulog. Kaya ang imong ginahuna nga activity ugma, para ni Jam, dugay ni makatulog ba? Sige ni klikra mo. Pero Okay. sa may sikreto, ana. Ang sekreto ana mao nga, don't forget nga kita tanang tao na problema atong isangat dalhon nato sa Thailand na Kristo. Ampo lamang. ana ra. Lord God, I Dili have a lagi ka problem. ma-stress. Let me sleep tonight. Okay. Okay. Pastor, I know gyud nga lahi gyud ang panlanta sa tao. Unsa man gyud ay ang panlantaw sa tao kung nakakita sila nga healthy lifestyle ang imong ginasunod. Yes. Ang makita sa tao, ang imong pagkatao mo appearance is you're happy. So happy ang disposition sa life. Disposition happy. Healthy ang imo mind, healthy imo body, healthy imo relationship sa katao. Wow. And because you are healthy, Pastor, and you are happy, Pero ay know nga, daggan kag i-greet karon nga mga Yes, friends, sige. kay happy and healthy man ka. Sige, go for your greeting. Yes, greetings. napa-social. Ah. Relationship. Dayon, productive life. Okay. Happy, holy, healthy, and productive life. In other words, sama nyo din You people here in sa atong television, abi nimo productive kay mo. You're blessing others every day. Okay, praise Especially God. this program because ipaabot nato ang unsa ato i-share para ang tao mapanlanginan. Yes. And Pastor, karon I know nga there are friends of yours nga nagulat sila sa imong greetings. Greetings. Sige, So, i-greet pwede na ta mo sila, greet, Pastor. Naratong pan. Okay, kini akong i-great number one, gyud akong panimalay. Yes, ana. Kasawag, mga bata, bisan tuwa sa abroad ug Davao. Pero na kay Apo with you, karon din na sa inyong balay. Na ako yapo sa balay. Aha. Unya, ato makaigsunan nga kanunay nagasunod ning programa sa Hope Channel. Good morning sa tanan, no? Dayon, ang atong mga kagalaan nga nagasubaybay, nagasulsunod sa atong programa. Good morning and God bless you all. Okay, thank you so much, Pastor, for your time. Mubalik pa kaunya sa Dear Panimbaya, kay daghan pataog tambagan. Okay, thank mga you. kaigalaan, mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon, but for the meantime, ato paminawan usab kay mukanta pa ang Advent Philomels. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Jesus.
CSI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod kaninyo og mga talambagan alang sa atong Dear Panimbaya. But for the meantime, ando na tay caller nga naa sa atong linya karon. Hello, good morning. Hello, caller. Mo greet ka sa imo mga friends. Yeah, good morning, Ma'am Sar. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Okay, pwede, pwede na kagaroon mo greet. Because taga-Senor Church, Telcap Church, Fight Our Church, and the rest nga Adventist churches. Okay, so maura to ang imo greet. Okay, thank you so much. Call us again next time. Kinsa siya. Okay, dili na tumanggod mo dong. Okay. Anyway, kung gusto mo greet sa inyong mga friends, you can still call us. And karon mga kaigalan, aniana kita sa atong panahon, alang sa paghatag og tambag sa atong letter sender, diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako usa ka apuhan sa akong apo nga lalaki, 16 years old na siya. Ang akong problema kay daghan babae mag-anhi sa among balay. Nagsigi kog abog nila pero gabalik gayud. Unsaon ko man para mabadlong kini sa ilang ginikanan. Nagalaom sa iyong tambag, Lola. Okay. Unsaon man ni? Pero Pastor, before ka sila sa... Sige, awing. Kani si Daryl, istorya mi siyang mama, daghan gyapong mato silang balay. Pero dili mga chicks magpapirma og clearance. Okay, Magpapirma og clearance. Pero Pero ang ba yan, Lola, karon nga moderno nga panahon, kaning mga kababaihan, kini mingawon man gud sila og dili makakita sa ilahang crush. Mo na nga, wadto siguro sa balay kay gusto makakita. Pero listen man po kayo kung ato nang kasabaan ang mga bayhana nga moadto sa balay. Siguro ato lang i-limit, ingnon lang nato nga schedule lang ta kanang moadto mo karon nga adlaw, pero imo lang ipaagi og schedule. Ipaagi nimo og schedule pero mingon nga ang amog yung bakante kana ra yung Domingo, pero kumuha mo ng Domingo wala mi ana. So imo solusyonan na siya. Sige, solusyonan. Okay, You know what? Kita tanan gasakay mag-jeep, no? Usually, pag muparat ang jeep, na grupo ta, muhunong ang jeep, dabi ang muigo kay upat lang, na unom ta or lima ta, so dili ta kasakay tanan. So ang atong buhaton, mangita taglaing jeep. So, basic ang Lola, kung dili nimo na sila gusto maadto sa imong balayla, ang tendency na sila mangitag laing balay uban ang imong apo. Correct. Mas maayo gani siguro nga naa sila mismo sa imong panimalay, kay imo silang maobserbahan, imo silang mabantayan. Wow, points. That's how I say it. Points. Okay, love. 16 years old pa na laki, so mao gid may generation ani nila. So, kung ako po, since 28. Sige mo no. Kung ako po sa akong side, wala magud ta kabalo unsay reason. Wala gi-state diri unsay reason ang mga babae na mag-anhi. Kay karon mangumpaw na lahi magud ang generation karon og before. Even though akong mama sa una naay moingon siya nga, "Ma,
ay mo na siya, "Auntie, regards me ni kuan kanang ako ang maigsuon So, na open lalaki." kaayo. So ako mama magyaw-yaw magkuan siya nga, "Unsa maning mga babayi ron uy nga mang regards man." Oh. So, sa ato karon is it's normal lamang gud sa ato. Regards is just saying say Lagi. hello, Hi, say hello. hi to your Pero- son, something in ana. So ako lang siguro makabaluta la sa amo apong sa mo ang side sa amo ang generation na mga 16 years old. Ayaw palagda. Magkabaluta unsa gi purpose nganong naa siya, maybe na sila project, na sila Yeah. assignment, or That's gusto true. lang yun sila mag-chika, or mas maayo gani nga naay interaction between kanang opposite sex, kay at least dili siya karagtang pag makita siya chicks malingla siya, kay anad naman siya. So kung Pwede. immune system pa, kuan na ba, ang immune system, kaila na siya sa mga microbes, yung mga pathogens, so na siya pang-antay ana niya. Oh. Pero, Char, pero naay sikreto na, Char. Pwede mo mo ani, basta magdala mo snacks. Dili na mo ato ba? Basta sige niyo mo, pagdala na mo pagkaon, ani mo. Dili na naman. Okay, Pastor. Pwede. Okay. Sa ako po nga side, ato apply kumadre. Parihalulo naman po ko, di ba? lolo. Pamati ha. Ang atong buhaton mauni kining 1090 principle. Ang imong tinuod problema mao nga mga babae kanunay magabalik-balik sa imong puluyanan. Ang 90 principle unsaon nato na paghandle nga kanang naang mga babae nga magbalik-balik din ha, dili maka-create og prejudice sa imuha. Kay you know what? Mag-establish kag maayong relasyon ug madamlag nga wala sila malain sa imuha, makatabang na in the future. Di ba? So ang buhaton mo ni, siguro imong apo, gwapo, i-maintain mo ang imong relasyon kanila, ha? I-maintain, greet them, pasaka sila. Bisan ug wa kay kapapainit, kay base problema nimo tungod kay panahos paniuto na sila. Napaka na lang nagsaging. Ang budget, tinuod na, karong Sila panahon na. ipadala, yun, yawing. So kinanglan nga, maintain gyapon ang relasyon. Kay mag-unsa naman nga ato lang kisduman. Mag-unsa naman lang kung ato silang sipatan. Lagi. Wa kami baw ug madamlag. Lagi. Nga unsa may tabo sa imong anak o apo, makatabang ni mga tawanan. Yes, pwede. Who knows in the future, 5 years from now, o 10 years from now, kining ni ang mga bayhana, dunay maing kugmaon. Makakita Mahimo nini. Miss Universe. Oh, Exactly, so Pastor. mao na dili gid may mag-establish og prejudice against sa imong sigataw. Amen. That is very true. Pahiyom lang, dawata lang. Ug wa kay kapakaon, hala pa im nagtubig. Uban sa Pero pahiyom. moingon man nga di ba ni makadaot lao muinom tubig way kaon? Oh, ato inundayon nga sa sunod balik siguro kay wa pa mo kumakanda mag himura taon niya kanang ibudburo na to ba ang mga pagkaon mo na no di mag biko bita something biko. na no. Malipay sila ang ilang pagampo sa imo kanang mga babae. Lord Jesus, panlangin ni si Lula, tagay pagtaas kinabuhi kay Lagi. paayo. Butan kaysa para na mo mga batanon. Wow, thank Sige you. po, siguro po si Lola makaingon siguro kay namang guy uban wala gud ta kabalugid sa wala man gid Reason. state diri namang gyud puy uban mga babae na siguro musulod sa kwarto ba dayon dito lang sila bitaw. So murag ang mga ginikanan po siguro Basig na po gikuha lang mas sa maayo naagid maghatag siguro gyud limitations Correct. na dapat So, visible set the niya. rules. Uyon ko atong visible gingon lang. ni Pastor. Uyon kay ko ato. They will respect her and the last thing they will do is to disappoint the lola. Yes. Palangga naman to nila. So, mga kahigalaan o mga kabataan nga nagtanaw din na karon, okay ra gyud kaayo kung mo visita sa atong mga friends. Pero, una, respect the owner of the house, nga napo na sa certain rules nga ilang gina-follow din ha sa ilang Pinoyanan. Ikaduha, atong tanawon nga ang atong manners, atong ma-preserve atong pagkatao, atong dignity as a lady. And ikatulo, ato gyud gyapong dapat tan-awon kung unsa tong mga culture sa unang panahon because it will help you grow into becoming a mature one. And para po sa atong lola, tinuod gyud po tong ingon ni Pastor nga kinahanglan gyud ato pakitanog maayo gyapong pagtagad bisan pa man na atay mga dili maayong gihuna-huna. Okay. Kay lahi na magid ilang generation karon. Ang ato lang is mohatag ta og guidance sa aning mga kabataan and then try to win their confidence nga they can be your friends. Nga even lola ka, pwede ka pong kamahimong friend nila. Ug saligi ang imong apo. Nga ang imong pagmatuto nimo sa iya, ligdong siya ug mahimo siyang
ehemplo sa ubang nga mga batanon. I hope that helps sa atong lola nga sender karon. Ug mga kaigalaan, aduna tay caller nga mo Yes, greet ganahan siya mo live. greet live. Basta Yes, hello? tambakod, no? Hello, good morning. Yellow. Hello, good morning, ma'am. Good morning. Akong i-greet ang akong mga kauban sa buhat no, mga vanguard. Yes, kadong gini. Sila si Brad Romy Palma, o si Edwin Patlinag, o si Ads Bakuro sa Iglesia sa Kabamanan. Okay. Mayong buntag kanini Ads. Kinsa paliw ganit tawag? Ikan kini ni Ano siya? Roger Silgas sa Paglaom. O gingaman po sa akong mga kauban diya sa Iglesia sa Tipulon, silang Sir Mars Pagapong, silang Brad Biri Makababat, silang Sister Maribel Okaya, o ang uban pa nga wala na ko nahinganli. Mayong buntag kaninyong tanan. Wow. Salamat, sir. Thank you. Thank you so much for calling. Happy Sabbath. Thank you so Edwin much. Sabbath sa mga Brad. Patuna, good morning din ha. Ako nang igagaw. Uyuan. Okay. Okay, thank you so much, Pastor. Thank you sa imong time for imong gihatag sa Panimbaya sa Kabuntagon. Welcome, welcome. Yes, and karon mo balik pa kita para sa atong 777 prayer. Gamhanan og maluluyon nga Dios samahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob, ug ang Dios nga nahigugma kanamo. Salamat kayo ning Kabuntagon, human sa among maayong pagpamahulay. Himo kami gipukaw og nakahimo pakigambit sa programa dining Hope Channel. Karon Lord God, ako giampo ang imo makatawhan tibok kalibutan. Hinumdumi sila'y labi na kadtong dunay mga lunan, mga problema sa puluyanan, kansang mga relasyon usay nagkatabang. O ako nag-aampo, Lord God, nga ikaw magapabalik silang unang gugmag relasyon. Palanginisab ang mga taong nagbalatian nga naa sa puluyanan, nga walay sarang og igo nga salapi, nga madala sa hospital. O Lord God, Jesus Christ of Nazareth, sa dini kasayuta, nag-ayo ka sa mga taong nagbalatian, karon Ginoo maluin taong ka, ngang kamot sa mga doktor, kamot sa mga nurses, o ang nagatiman kaniya, kabahin sa pag-ayo sa nagbalatian. Palanginisab Ginoo ang mga participants nining makanunayong maayong programa hinaut nga kini maghatag og kanunay nga maayong salabutan sa mga tao nga magpuyo sila mapadayonon, mayong panglawas, mayong mga nahuna og mapuslanon nga kinabuhi samtang magapabot sa among Dios. Salamat nga ikaw magpakamayo sa matag sa kanamo. Labaw sa tanan nimo kaming pasayloon sa among tanang kasalanan. Ikaw lamang ang dalang panan o solusyon sa mga problema. O Jesus Christ of Nazareth, dawata mga pagampo, sa ngalan ni Jesus sa amo maluluwas. Amen.
ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. We are back here in Panimbaya sa Kabuntagon alang sa atong second trivia. Oh, yes, yes. Darrell, ikaw ang mag-read sa atong trivia for this morning. Here we go. The trivia. Here we go. In whose image was man created? In whose image was man created? So mga kapaglaom, tawag na mo. We will be waiting for your calls and answers. Lisod kayo, grabe ka lisod. Mahal, lisod gina siya. Well, mga kaigalaan ng atong AP, Advent Fellowmill, doon na sila concert nga paghimuon, I guess sa Gusa Church. Right? Gusa? Balungis. And Balungis, karong hapon. So, kung gusto mo mutanaw or maminaw sa ilang music, adto ta sa Gusa Church, karong buntag, ug unya pong kahaponon sa Balungis Church. Di na lang sa Makanan Dapit. Yes. O, amo po mong gi-invite unya alas 10 sa buntag ang atong I Hear Thy Welcome Voice. Live na siya diri sa SPUC Garden Church with Pastor Nelson Paulo. Yes, unya ang OYM usab ug ang Spoke, naghimo sila kalingawan dito sa mga piniriso. Nindot kayo, ganahan kayo mga piniriso sa ilang gihimo. Ato ning tanawon nga video. Ania kita karon sa Misamis Oriental Provincial Jail aron mapahigayon og usa ka feeding program of Give Giving nga ginumala sa atong 1 year in mission volunteers uban ang suporta sa South Philippine Union Conference nga adunay tema nga Remembering the Forgotten. Usa sa kabahin sa 1 year in mission nga paghinumdom sa atong mga kaigsunan nga binilanggo nga diin ang uban nini sinalikway sa katilingban. So sa tinguha sa mga 1 year in mission nga ila ipabati nga ang mga binilanggo dili sila layo kanato, managsama sila kanato da sa tubangan sa Ginoo. Among gibuhat kini wala magpasabot nga usa lang kini ka programa o proyekto kundi among gibati nga kini ang ilang gikinahanglan sa atong kapanahunan karon. Salamat kay kayo sab ni Ma'am Asoy nga nagdala sa mga pagkaon nini sa 1 year mission nga mga volunteers o sa mga kaubanan nato sa Suntin Bulwa nga niani dinhi ang Hope Channel o salamat kayo sa ngalan sa atong gobernador amo kamong gipasalamatan sa inyong makanunayon nga pagduaw nining dapita kay kamo dakong ikatabang diha sa espirituhanon nga pagtubo ug sa pisikal ug sosyal nga kahimtang sa atong mga igsoon dinhi nga mga binilanggo. Salamat usab sa mga mensahe nga atong nabatnan dinhi ning dapita kay ang mensahe ni
Pastor John de la Piña may nungdanon kayo alang sa pagkausap sa hunahuna sa ato mga igsoong mga bilanggo nga samtang naya sila dinhi kanunay ginato nga patubo ang ilang espirituhanon nga pagtuo luyo sa ilang kahimtang. In behalf sa success sa atong feeding program sa Kalampusan, akong ipasalamatan labaw tanan ang mga administrators sa South Philippine Union Conference, Pastor Leonardo Asoy, Sir Libby Baliton. O akong ipasalamatan akong mga assistants, si Ronor, Mercy, Tata, Mrs. Lianto, Saysay. Labaw tanan akong pasalamatan si Mr. and Mrs. Nick Terniado sa ilang gift nga gihatag. Gikan dinhi sa Misamis Oriental Provincial Jail, kini si Clark Kent Batukan, naga Panimbaya. Salamat Clark, ug salamat pud OEM and SPUC in general for doing such commendable deed. Now, I believe we have a caller. Do we have Yes, hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Yes, Uy, good morning. tada kay Oh, tingog, grabe, ah. bariton or bass. Good morning, sir. Good morning. Happy Sabbath. Who's calling, please? Ano answer ko? Yes, sir. So, ano siya? Mutana. Sige, go para sa imong answer. In whose image was the man We are created? created by image of God. Wow. Biyaton tanawon. Let's find out first. Di kung correct kay lisod-lisod ra ba na? In whose image was man created? And the God's answer? image. It's found on Genesis 1:27. Of course, in God's image. Okay, thank you so much, sir. Si Miss Leia Camacho will give you the details sa imo ang pag-claim para sa imong prize. And now let's have sa mga greetings. Happy Okay. Sabbath. Panimbaya ko sa tanang members sa Maranatha Revival Singers. Labi na kay Saddam Demerin. Happy 6th anniversary to us. I always pray nga taas pa imo patience sa ako. I love you from Wifey. Okay, mag-Bible trivia sa ata before tayo proceed sa itong mga greetings. Question number 3. Ready na? Okay, the third question. Go, lovely. Kani, lisod-lisod. Recite John 3:16. Walay basahay, ha? Walay basahay. Oh, Makita okay. ra bagina mo, televiewers, makita ba na mo basta mo basa mo. Makita kay na So mo sa na sila ha kung honest sila or Basta di. kayo mag-recite sila. Wala naging mag-read. Recite John 3:16. We will be waiting for your calls. Well, while waiting sa inyong mga calls, at to sa din panimbayaon ang uban nga nadiri. Panimbaya to all the members of Quiet Our Church, especially to Winnie and Yuli and to my husband. Get well soon. Thanks for the prayers from Deborah M. So, Okay. Sige, wait. Nay magpakanta dre 77 years old na siya, si Mami Mirarim. So atong kantahan, love, Happy go. birthday, birthday. Oy, by the way, birthday po ni Ma'am Neni Asoy. Oy, happy birthday, Ma'am Belated Neni. happy birthday po ni Kuya Andrew. Yes. O Ay, kay Pastor Edwin Gulfan. Happy birthday, Yes, Andrew. Sayo kanta, go, love. Kay sige, pirmi Og man sa ka wala. Kuya pod, birthday Okay. og sa iyahang wife atong Okay, go. November Okay. 24. So lovely. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ma'am Neni, Andrew, birthday, my everyone. husband, happy birthday. Maayong adlaw nga tawhan. Andrew. Nagpaabot yun, may sila. gisay mo imbita na mo, daghang kayong birthday. Now, Abot na mo yun speaking of si Lola, nagpakanta og happy birthday ang atong mga partners nagdalit og kalipay og regalo dito sa isa ka home for the aged shelter sa General Santos City. Let's watch this. The one thing we can't seem to hold back is aging. We might question nature as to why this stage of life exists. However, this opens up our mind that every living things in this world live not much longer. Caring for someone, especially the elderly, can be very challenging, but it can also be rewarding and fulfilling experience. Helping one another is a compassion ministry of Hope Channel Southern Mindanao with objectives to make a difference and begins the love within by sharing God's love and be committed of doing great things to the world of humanity. We are happy that we are of help to those aged that is scattering just around anywhere. No, just to think, just come to think of it. We have a very beautiful city, and you cannot cater the needs of those indigenous. Do not expect them to be more
more civilized, staying in a home, a good home, tapos good food. So, being a recipient, we were also happy that people really are, they also care and they share their blessings to us. Here in this home for the aged live 29 elderly that are homeless, abandoned by family, widowed, and stuck in a cycle of poverty that needs love and affection from people like us. Masaya kami at maligaya at napasal kayo ito at kami po ay maligaya ngayon sa araw na ito. Salamat po and God bless you. Thank you. Ang inyong masabi ko sa inyo na sana ay hindi kayo magkait na magpulong sa mahirap. We are going to be in that same situation one day. No home to stay, no appropriate food on the table, no medical care, and orphaned by circumstances. But God is always there and will always take control of our needs. Join us now. It's not too late for us to hold their hands, touch their faces, feed their stomach, and give unconditional love to these elderlies with a compassionate heart. Give them that blessed assurance that one day in heaven with Jesus, we will have our permanent home, a home where we can have that grand and happy reunion with our aged loved ones. This is Mahal Nazareth, Hope Channel, Southern Mindanao. Thank you so much, Mahal. Ang atong mga lolo ug lola, ila lang itong gideserve. Eksakto rin itong atong gibuhat ang pagpangga kanila. They cared for us then, they loved us then, so in return, it is now our time to take care of them. O sa papadayon sa atong Gabi ang practice sa tuwa. Di ba marag na tayo gusto istorya, Dar? Supay ang Dar? Akong i-greet ang Panimbayaon si Remy Salagantin, Engineer Remy Salagantin. Nag-ingon siya sa ako nga mananaw siya karon. So thank you for watching. And of course, yung kauban sa Panimalay, ang amo pong sponsors, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Thank you so much for supporting Hope Channel and Panimbaya sa Kabuntagon. And Mr. Rex Gonzaga and Jessica Gonzaga, thank you also for supporting Panimbaya sa Kabuntagon. Of course, ako pong i-greet si Uchi-san karon nagtanaw sa Bonbon. Thank you. Panimbaya kang Mark Bustamante, Giovanni Yanga, o si Elesban Loreno. Kanunay na silang katanaog Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning, akong Panimbaya sa Bustamante family. Hilabi na kang Jarias, Vince, Venice, og Von Ezekiel. Og ako pong pasalamatan si Ati Dadak and Kuya Bong Camarelio sa ilang mga support diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ingon man sa uban pa nga nagshatag sa ilang mga dedication, moral support and prayers, appeal ang financial support. Amo mong giimbitahan sa atong Viewers Day karong December 20. Please come and join us here in Panimbaya sa Kabuntagon and we'll go live sa atong program dinhi kauban ninyong tanan. So we'll be giving out token sa first 50 nga moabot. Wow. I-reveal na mo ang token sa sunod nga mga episodes diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. So, please join us December 20. Yes, mga kapaglaw, manhigid mo anak. Kay kung dili mo manhi, magmahigid mo. So akong ipasalamatan sa Bible Beat si Mr. and Mrs. Rex Gonzaga, boss. Daghang kayong salamat sa mga support sa ato ang Bible Beats o sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ako ipanimbaya ang akong pamilya diha nga gikan sa Ipunan. O ako ipanimbaya diha ang akong pamilya si Daniel Siroy o sa Tabuklawan family. Happy Sabat sa tanan, gikan kini kang Sergeant Siroy. Good morning. Please greet my sister Noribel Olarte Cabardo who is celebrating her birthday today. Wish you all the best and God bless. Greetings coming from brothers and sisters, the Olarte family. Oy, happy birthday. Okay, happy Sabat din na kang Sir John Condi o kang Sir Ephraim Asenas kauban sa iyang pamilya. Mga kagalaan, ang CARS or Christian Advent Riders Services nagahimo sa ilang or naga-celebrate sa ilang first anniversary. Ato ning tanawon. Pinasahi kini nga adlaw sa Christian Adventist Riders
Services members. Tungod kay karon gi-celebrate ang ilang unang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang organization. Ang CARS, mao kini siya ang organization nga adunay unang tumong ang pagtabang sa tanang mga nanginahanglan sa bisan unsang paagi. Karon yun, aduna na napulo ka mga chapters. Gikan kini siya sa Udyongan, Hingog City. O ni-appeal ang Talisayan na napo diha. Unya ang industrial nga mao ang Taguluan Villanueva, Golden Principe o hangtod sa diretso din ta sa Iligan City. Nga mao ang God's Commandos gipanguluhan ni Colonel Espina. Naapod tay Baguntas. Na Longbine chapter. O sa pagkakaroon, aduna na tayo membro nga moabot og 300 ka members, more than 300. Ang CARS daghan makatabang jud sa North Central Middle Conference, sa revival, visitation sa churches, pagdaog sa mga katauhan wala pa sa kamaturan and spreading the gospel, and most that is to help the indigents, the less fortunate people in the city. I guess ang Adventist Community Services of Capital Center Church was also blessed by some organizations outside the Philippines, which is the Giving Children Hope and International Relief and Development. Karon ang ilang gihatag sa amo sad i-share sa ilaha so that they can continue the ministry and feeding the underprivileged also. Ang isi-iso ang CARS na kahiusa, meaning to say nga ang buhat sa Ginoo dali ra gyud. Pagpanlimpyo sa komunidad, sa karsada, manilhig, nya usab kaning pag-feeding. O usab pud na siya nga atong ginabuhat. Muna nga kining CARS o ICS nagkatambaya yung tungod ani aron mapalaganap ang kanagitawag nga gugma sa atong isig katao sa atong mga kahigalaan nga nabiktima sa mga kalamidad. Hinaot unta magpadayon mo sa inyong kakugihon sa pag-serve sa Ginoo pagsangyaw sa maayong balita. Dakong kalipay ang gibati sa tanang mga miyembro sa CARS tungod kay ang ACS or Adventist Community Services sa Capital Church Cebu City nakig-partner kanila aron ipanghatag ang mga tabang sa tanang mga nanginahanglan. On my back are the boxes nga diin ready na kini siya pag-distribute sa sunod nga mga programs kay ilang pambuhaton, feeding program o uban pa nga mga services nga ilang pwede ihatag sa tanang manginahanglan. Kini si Charm Senening kaninyo Panimbaya. Thank you so much, CARS, for making Panimbaya sa Kabuntagon a part of your celebration. And now we have a caller. Hello, good morning. Hello. Hello? Anyone there? Hello, good morning. Knock, knock. Wala pa. Anyway, mag-greet sa ta. Good morning and happy Sabbath to all. Panimbaya ko sa Aki family, Magbanwa family, o sa Samong family. Panimbaya pod kay Auntie Aying Kamanyan. Thank you from Beth. Okay, Panimbaya sa Kabuntagon, sa mga gwapo o gwapa nga mga host. Happy Sabbath usab sa akong pamilya nga si Kaskiho. Pamilya sa Balulang, kang Dolby, kang Nicole Hininyo, asawa sa akong auntie nga si Ganga ug sa akong ugangan nga si Mami Miriam from Boyet gikan sa Balulang. Panimbaya sa ila sister Sonia Sogok and family, Clasio family, Galimba family, Paglinawan family, og sa tanan mga kaigsunan sa Kanituan SDA Church, gikan sa Felicilda and Flores family, happy Sabbath kaninyong tanan og panimbaya og happy birthday to ST Escobia of Makasandig from Fred. Happy birthday. Ako pong panimbayaon si Mr. Kenneth Balaba ug kauban ang iyang very beautiful wife si Mrs. Marife Balaba. Of course, ang ato pong viewers sa saan si Kudoy Garcia ug si Oliver. Thank you so much for watching. Okay, Ma'am Irene Biniga, thank you so much for helping Panimbaya sa Kabuntagon. And now, nanatay caller. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Yay! Hello, sir. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Asa ka gikan, ma'am? Sabara Upol, Misamis. Kinsay ngalan, ma'am? LV Colango.
Okay, so sure na kasi mong answer, di man kanimo basahon. Joke, mama. Okay, sige. ready. Recite John 3:16. All right. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. James version gito. King James gito siya. Elementary ba ako? Memorize sa foot Okay, congratulations, Mommy. Congratulations. Thank you. And we're Thank you back so to our much. greetings. Og padayon ta sa itong mga greetings. Good morning, ate and mga kuya, and to all televiewers. Happy Sabbath kaninyong tanan. Manibay ako sa ila Ma'am Glenn, Noynoy, og BB Pel, Esa. They are watching now sa akong teacher, Junel Peren, og sa ilang auntie Minda pod sa Nadayag family. Happy Sabbath kaninyo. Ang nanimbaya, Lali Jane. Good morning, Ma'am Glenn. Good morning and happy Sabbath. Salamat kayo sa pag-air sa mga singers nato, Advent Philomels. Hinaot ka mo, balik pa mo din. Thank you kayo. You made our day. And of course, manimbaya pod ko sa akong mga kauban din sa Chicago nga nasumhan na sa Turkey. Happy Thanksgiving kanatong tanan. Ako po di panimbaya akong mama ug papa sa Opol, ang akong brother and sister nga sa tanan nga naminaw ni ining programa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much for supporting and watching Panimbaya sa Kabuntagon. Is he or she watching from through live streaming from Live Chicago? streaming. Probably, yes. Sir Jojo Garzanes, thank you for watching Panimbaya sa Kabuntagon o ang Qatar team, media team dyan sa Qatar. Yes, okay. Panimbaya diha sa Ibali family sa Upper Carmen. Kang Laureta family, Ludimis Soyum, Jeneline Nakwa, Boni Tabanum, Aris Tabamo, o sa Mulugan Church ni Dalia Nakwa o ni Kalit family. Thank you and God bless sa tanan nga mga host sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning mga Panimbaya sa ilang Michael Bisana, Jorin Michael, John Bisana, Nilo Labadan, Dudong In Labadan diha sa Baguntaas Church o sa Hillside View Mount Nebo. Nicolas Labadan, Leoneso Macabugto, Melanie Neka, and Elmer Tumala. Greetings coming from Inday Labadan. Thank you so much, Ma'am Inday. Panimbaya sa Kabuntagon to my family, kay Daniel Seroy, ug sa Tabuklaon family. Happy Sabbath sa tanan. Greetings coming from Sergeant Seroy og Sir Rex Gonzaga. Happy Sabbath, and also to your wife. Sorry kayo kay but I'm thanking you also for checking me out. But I'm doing okay and fine and still praying nga ma-okay, especially karong upcoming Great Hope concert. Alright. Good By morning. the way, add to yun sa Great Hope concert. Magkita-kita tang tanan dito December 4, 2014, 6 in the evening. Alright. Kung sa inyong trabaho, diretso na ta sa atrium og atong paminawan ang mga music of life and celebrating God's presence in our lives. Okay, here we go. Kami Panimbaya sa Kabuntagon would like to greet the Acob, Montera, and Biliapis family. I hope you guys are watching. Enjoy your weekend and happy Sabbath. Ako sang i-greet ang among si Beverly Varias, Junilo Varias, Udo Varias, of course, Luzfu family, Ilerina family sa Kamamanan. I hope you guys are watching. You enjoy your weekend. Yes, happy Sabbath. Among pasalamatan si Kapitan Tabak diha sa Gusa sa pag-invite sa mua sa basketball. Kauban kang Pastor Lagunday, Pastor Baang, kauban siyang pamilya. Pastor Baang. Nag-text si Ma'am Lagunday dinhi. Greetings gikan kini ka ako ipabot akong greetings kang Omigalin Laureano diha sa Dilmar SD Elementary School family og sa Happy Sabbath sa Hope Channel people from Ma'am Lagunday. Okay, maayong buntag din na sa atong mga parents sa Kanituan Elementary School. Ingon man sa akong mga kauban yung mga teachers nga nagtanaw karon. Ma'am Luz Dayata, Ma'am Ludi, Ma'am Gaila, Ma'am Shirel, Ma'am Yuzel, and Ma'am Lalag. Thank you so much for watching Panimbaya sa Kabuntagon. Before we end, ako sang Panimbayaon si Ma'am Milka Indino. I hope she is watching right now. Thank you for supporting Hope Channel. I also want to greet my friends nga naadiri sa Cagayan de Oro City, SDA or non-SDA. And also I would like to invite everyone once again to watch the Great Hope concert this coming December 4 at 6:30 p.m. dito sa Lemket Kay Atrium. Now, that was my first time to hear nga naay nag-comment kung nganong wala gi-mention because our main music missionaries ana nga kagabion mao ang Revive, ABC ug Shining Heralds, and
the Sweet You will be Heavens guesting. Echo and the the Exodus will Exodus. just assist them also Yes. and will give intermission numbers. So, see Alright. you there sa uban tong nangutana nga, love, nang invite ka sa amo, wala lagi ka dito. We will be there na. So, please So, join us. mag-expect sila ba sa singing na, Jud ka? Yes, please join us in praising God and in celebrating the real meaning of Christmas. Advent Yes. Fellow Males, you guys are very impressive. Thank you so much Okay, for thank you so coming much, over. Advent Fellow Males, Sir Bart. Thank you. And Jan Balik-balik. Jan, thank you so much. And Okay. also, Ate Mimin, Ate Ronor, and John Sir, Micah, thank you so much for supporting the Advent Fellow Males. And uban pa nga mga members o mga pioneers sa Advent Fellow Males. Yes, ako yung Panimbaya, si Sir Aris Canonigo. Ang Czech Rodim Federation, natay meeting unya sa Panagatan. Dito Uban mi. Depende Uban lang mi. kung kuhiton mo. Czech Rodim Federation, Ulit sa kuhit. 12:30 sa Panagatan, uban ni Sir Aris Canonigo. Guys. Yes, mga kapaglaom. To, happy Sabato, Bantay Bata, Takaron Leon. 163. Toto Leon. daunan. Er. Bunyagan daw to niya iyang bagong sakinan. Imbitahon na kita to. Okay. To, Leon. Leon na, Leon. Sige. apila mi dia. Sige na, Okay, Winnie. mga Suko kapaglaom. Ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Happy anniversary sa Iligan City SDA Central Church, inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. See you on December 4. Pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa Kabuntagon. Okay. Vincent, Nico, I love you. Happy Sabbath sa akong husband, Christian. And also to I my love you all. family, my parents. Jomar. Jana. Jomar, Thank you, thank you. Esther, Thank you, Ikin. Ada. Salamat sa mga Si Aja, wala ko nakita. Si Tawing. Si Shining Herald. Thank you sa tanamado. Si Tawing, si December Lito, 20, makita si kita. Claren. Siguro nga kagabi